Twinjiye mu makuru ajyanye n'imikino twakire tuyishime Gilbert mugenzi wacu. Gilbert, icyumweru cyabaye cyiza cyane Xavera. Reka tujye mu makuru y'imikino. Nibyo, reka tujye mu makuru y'imikino kuri iki cyumweru ku isaha y'isa sita agezweho. Kurusha andi ekipe ya PFC mu gihugu cya Misiri igiye gukina umukino wo kwishyura urahihuza n'ikipe ya Pyramide ku isaha y'isa moya za hano i Kigali. Umukino ubanza wari wabereye kuri Kigali Pele Stadium warangiye ari ibitego bibiri by'ikipe ya Pyramide yo mu Misiri ku busa bw'ikipe ya PFC byari byatinzwe n'uwitwa Fisto Karara Mayere. Abakinnyi kuri ubu ngubu bagiye batangiye kwerekeza ku rugendo ruva kuri hoteli berekeza ku kibuga baraza gukiniraho cyitwa Cairo cyangwa se bita tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu Stadium, niho ikipe ya Pyramide yakirira imikino yayo. Byibura APR irasabwa gutsinda ibitego bitatu ku busa bwa Pyramide kugira ngo yizere gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Riraza ko ari jonjora rya kabiri kubera ko iri jonjora bari gukina ari jonjora rya mbere. Hariyo mugenzi wacu Emmanuel Nkuruza Ruvuyanga yatubwiye uko imyitozo yagenze n'uburyo ekipe ihagaze. Abakinnyi 11 bagororotse bashobora kuza gukoreshwa kuri uyu munsi. Mwiza muri industry ashobora kuza ko harimo Ishimwe Pierre bita Mario, hanyuma kuri kabiri hari Byiringiro Jean Gilbert abita Kagege, gatatu ari niyo mugabo Claude, kane na gatanu hari Nshimimana Yunusu ndetse na Nigena Clement, hanyuma kuri gatandatu hari Dauda Yusufa. Ronald Sekiganda ari imbere ye gato cyane, hanyuma witwa Mamere Raouf Dao ari ku 10. Uruhande rumwe Hakimu Kiwanuka, hanyuma witwa Ruboneka Jean Bosco ari ku rundi, hanyuma witwa William Togwi Mel niwe uraza ko ari kina icyenda gikipe ya APRFC. Hanyuma impinduka zagaragayemo ni impinduka nkaho uwitwa Hakimu Kiwanuka ashobora kuza mu kibuga kubera ko uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda wari wabanjemo ku mukino uheruka kuri uyu munsi araza kuba adahari mu Rwanda, yagize ubukwe, tumwifuriza no kugira ubukwe bwiza. Hanyuma urebye nta zindi mpinduka zitandukanye zishobora kuza kuba muri ekipe ya 11. Hanyuma ni imikino murakurikirana yose yaba kuri televiziyo y'u Rwanda baraza kuba bahari neza cyane, ndetse na radio y'u Rwanda by'umwihariko RBA yose muri rusange. Ubwo ngubwo muze kuba hafi, ariko mbibutse ni umukino utarakiniwe igihe kuko indi mikino y'ijonjora ry'ibanze ya CAF Champions League yamaze kuba isozwa. Ariko mu Rwanda ahangaha hari irushanwa ry'isi ry'amagare, bityo bituma APR umukino wayo wegizwa imbere. Nako kandi byari bimeze hagati y'ikipe ya Almereke ndetse n'ikipe ya Saint-Eloi Rupopo, baraye bakinnye banganya ubusa ku busa. Hanyuma ikipe ya Almereke birangira isezerewe muri iyi mikino kubera ko Almereke yari yatsinzwe igitego kimwe n'ikipe ya Saint-Eloi Rupopo bari i Lubumbashi muri DRC. Hanyuma kubera ko Rupopo yari yatsinze igitego kimwe birangira Almereke y'umutoza Darikonovic igiye, ariko nayo umukino wari watinze kuba kubera ko nabo muri DRC bari batinze gusora amakipe azakina iyi mikino nyafrika. Ubwo rero APR kuri uyu mugoroba wo ku cyumweru saa moya tuyifurize kuza kugira ishya n'ihirwe. Tugaruka hano iwacu mu Rwanda tujye muri shampiyona y'umupira w'amaguru, umunsi wayo wa gatatu urakomeza kuri uyu munsi wo ku cyumweru, uretse imikino yabaye ku munsi w'ejo nkaho Marine yatsinze Rutsiro ibitego bibiri ku busa, hanyuma Mukura ikanganya na Kiyovu Sport ubusa ku busa, Musanze ikanganya na Bugesera kimwe kuri kimwe hariya i Musanze. Mu karere ka Huye kuri stade Kamera mu kanya gato saa 9 ekipe y'Amagaju igiye kwakira ikipe ya Gicumbi, hanyuma ikipe ya Gasogi United saa 9 kuri Kigali Pele Stadium iraza kuri kwakira Rayon Sport, na kandi Police ku isaha saa 12 n'igice iraza kuri kwakira ikipe ya AS Muhanga. Ekipe ya Rayon Sport igiye kwa gusura ikipe ya Gasogi United ivuye gutsindwa n'ikipe ya Police. Ni umukino bakaniye ngo ndetse no kutawutsinda ngo ushobora kuza gutuma muri ikipe ashobora kuza kwamo impinduka byihuse cyane muri aka karuko k'ikipe k'amakipe y'ibihugu tugiye kwerekezamo. Biratangaje ariko ni nako biri nyuma y'umunsi wa gatatu. Marine imaze gukina imikino ibiri ifite 6-6, niyo iyo yandi ma ekipe yose irayanganya na Police, gusa Marine zigamye ibitego 4 mu gihe Police yo iracyafite ibitego byayo 2 zigamye. Amakipe nka Gorira afite amanota 5 ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport ari mu mirongo utukura koza amaginga ngaya ni AS Muhanga y'Imuhanga ndetse n'ikipe ya Rutsiro yo mu karere ka Rutsiro zigomba akuza kureba ko bimeze. Ubwo makuru yacu ataha turaza kubabwira uko iyi mikino iraza kuba yagenze. Ekipe y'igihugu Amavubi y'umutoza Adera Murushi n'abanyarwanda twese tugomba kuba inyuma, nayo iritegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Canada, Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Kuri uyu wa gatanu w'icyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo izakira ikipe ya Benin. Inkuru hari nuko muri iki cyumweru rw'abakinnyi bagiye batandukanye baritabira umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, cyane bakina mu mashampiyona agiye atandukanye. Biteganijwe ko ku munsi w'ejo kwa mbere hafi abakinnyi bose
bazaba bahageze. Gusa indi nkuru irimo nuko mwamenye ko witwa Emmanuel Manishimwe Mangwende ari undi mukinnyi nawe wongere muri ekipe y'igihugu Amavubi, nyuma yuko kuri Corap ya mbere bari bahamagaye uyu musore witwa Emmanuel Mangwende atari yahamagawe, ndetse na gahunda yo kugera mu Rwanda biteganijwe ko azagera ku munsi w'ejo kuwa mbere ku isaha y'isa 3 za mu gitondo n'iminota 55 azagera rimwe na Muhire Keve wa James, uretse ko we azahagera mu rukerera azagera ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 10:45 z'umugoroba. N'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye tuzakomeza kwenda tugaruka ku rugendo rwabo baza mu mwiherero. Hanyuma twibute muri Afrika tubabwire ko ubuyobozi bwa Sekafa bwagiranye inama n'ubuyobozi bukuru wa Kafu yitwa bwana Patrice Mutsepe, hanyuma yabashimiye uburyo bateguye imikino ya CHAN yabereye muri Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Hanyuma n'inama yari iyobowe kandi na perezida wa Sekafa witwa Alexandre Muyenge. Hanyuma u Rwanda muri iyi nama rwari ruhagarariwe na Shema Ngoga Fabrice, perezida mushya wa Ferwafa, n'igihe gihagije cyo kongera kwakirwa na Dr Patrice Mutsepe. Hanyuma Sekafa mbibutse ko igizwe n'ibihugu bitandukanye birimo u Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, South Sudan, Somalia, Sudan ndetse na Tanzania, tubagiwe n'igihugu cya Uganda. Hanyuma kuri uyu munsi wo ku cyumweru tariki ya 6 n'umundi haraza kuba inama y'inteko rusange y'amasaha tuvugana mu kanya gato cyane, haza kuba itangiye igomba kuza isanzwe iterana ya CAF irabibaye ku nshuro ya 47 ibere Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteganijwe ko iraza gufatirwamo ibyemezo bigiye bitandukanye cyangwa se ifatirwamo ingamba zitandukanye cyane cyane nko kongera amashampiyona no kongera amafaranga mu maturuno agiye atandukanye. Navuga ko ibyo ngibyo nibyo byari bigezweho ahangaha muri Afrika. Twihute tujye i Burayi tubahereze gahunda y'amashampiyona atandukanye agomba kuza gukomeza muri iyi weekend. Uretse ikipe ya Liverpool yaraye itakaje imbere y'ikipe ya Chelsea yatsinze ibitego bibiri byose kuri kimwe, bigatuma uwitwa Arne Slot amara imikino 3 yose yikurikiranya adatsinda, kuko yatsinzwe na Crystal Palace 2-1, atsindwa na Galatasaray muri UEFA Champions League 1-0. Ejo Chelsea niyo yari itahiwe imufata ku gakanu, ibintu birakomera cyane. Hanyuma amakipe arimo nka Arsenal yaratsinze, Man U iratsinda. Hanyuma kuri uyu munsi wo ku cyumweru muri championnat y'igihugu yabo hari imikino igeze kuri 4 iraza kuba. Man City iraza kuba yasuye ikipe ya Brentford ku isaha 11:30. Hanyuma Wolverhampton iraza kuri kuna Brighton saa 9, Newcastle na Nottingham saa 9, Everton na Crystal Palace saa 9, Aston Villa n'ikipe ya Burnley. Muri Espagne ntago rabura kuvuga ko ikipe ya Sevilla saa 10:15 igomba kuza kuri kwakira ikipe ya